Assalamu alaikum arkadaşlar. Ben bugünkü videoda Changyong şahrındagı pinil sezonun video kılıp tartıp sizlerge gösterip berem. Plyonka jumuşun kılуу üçün bizge emneler gerek? Bizge pinil işin kılуу üçün mындай lopatkalardan satıp alışыбыз gerek. Ben dagы lopatka satıp alıp жана bir jip daha satıp alışım gerek. İki adam işleybiz. Ушундай bir adamga bir lopatka, anan arkan gerek. Мынандай болот. Plyonka жабыш. Мынандай чөктөргө мынандай рулон plyonkalарды üstüne tartıp çekelerin toprak менен жаап кетебиz. Мына plyonkanın bir штугу 500 метр. Ушул жерге 2 rulon кетет. Азыр bir жерден 2 rulon жаап келдик. Бул экинчи фолия. Ушул жерге шал эгилген. Bundan мурун шалын оруп алып, жерин айдап, кайра ушундай plyonka жаап, plyonkaдан кийин чеснок эгишет. Карайсыздар. Азыр жаап аткандан кичине болсо да тартып көрсөткөнгө аракет кылам. Жаап атканда тартып аткан тартыш кыйын болуп атат, ошондуктан кыйын болгонуна карабай тартып атабыз. Ой пикирлерди жазып, жакшы комментарий, жакты белгилерин басып турсаңыздар болот. Şunu alıp bitirdik. Şunu alıp çavlat. Küçük gerisi.
Pinil деген ушул пинил сезон деген ушул болот. Пинил ушундай жабылат. Жеңил көрүнгөн менен өтө кыйын иш. Анча-мынча адам чыдабайт. Күчтүүлөр дагы. Качоктардын чыдай албайт бул ишке. Мына жерлерге пинил жабылат. Азыр обедке кетип атабыз. Саат 잠시 후 연속으로 과속 방지턱이 있습니다. 들어오겠네. 장룡. Surfacı qandaysiz? Şurada Kırgız aşxanası. Tamaq işi büttük. Pinilde cevabımız şu bacağı. Şunlar çarçadık su içeyle. Şunda iş bulut piniller. Pinildeyiz. Akırı pinilde. Ruzaka Mirlana Kauko. Pinilli büttük. Geç kirip gitti. Şamdan ötüp gitti. Kalan olup zorga büttük. Altını jetini.